Političari su nam skuhali gadnu kašu, no to nije razlog da mi ne skuhamo sami sebi dobru kašu. Danas spremamo puru, žgance ili palentu s kiselim mlijekom ili jogurtom. Za ovaj obiteljski ručak potrošit ćemo oko 3 kune. To je 3 put jeftinije od obroka koje kuharice u zagrebačkim vrtićima moraju skuhati našoj djeci za cijeli dan. Treba vam oko 180 grama pure, što je oko 2 kune, 3 frtalja litre vode iz pipe, malo domaćeg maslaca i domaćeg češnjaka. Vodu zagrijemo na mađarskom plinu. Znanost je potvrdila da prokuha na 100 stupnjeva. Hrvati su čudne legure. Vlasti ih godinama kuhaju na vatri, a one nikako da provriju. Kad provriju, mislim voda, dodajte malo soli, maslaca, a onda i kukuruznu krupicu. To je jedino što će ostati u Slavoniji, kukuruz. Deseci autobusa punih mladosti svaki dan odlazi u inozemstvo. Ne idu tamo turistički. Karamarko više o tome ne priča. Zanima ga opstanak na vlasti, a ne opstanak mladih. Puru kuhajte 5 do 7 minuta, inače će vam propast ko reforma školstva. Na kraju zalijte kiselinom ili jogurtom i dodajte malo češnjaka. Ako ćete papriti, odnosno biberiti, ne biberite si puru, zbiberite političarima, jer su ga oni već zbiberali vama. U slast.